هجمارێکە هونەرمەندên ناسکریên کورد ji parçên cudayên Kurdistanê destpêşxeriyek dest pê kirine. Serdana Başûrê Kurdistanê, Herêma Kurdistanê kirine wan xwastine li gel hinek aliyan bicivin. Armanca wan weke ku ragihandî îro ew ku nihêlin şerê birakujiyê, şerê navxwî di navbera Kurd û Kurdan da durust bibe. Îro li nava stûdya Rûdawê bultena saet 5 ya saet 17 mêhvanên me ne. Hunermendên naskiriyên Kurd mêhvanên me dibin ser armanca xwe, karê xwe û plana xwe ew dixwazin çi bikin vê serdanê da û dê çi bikin ji bo rojên bihêt. Hunermendên mezin şivanperwer, Beser Şahîn, Diyar Dersim, Hesen Şerîf, Firmez Xan, îro mêhvanên me ne hîn hemî bixêratin, gelek gelek spas. Ez ji we dest pê bikim. Armanc ya karê we serdana we çi ye? Karê me serdana me rindî, xweşewîstî, dostî û li hevhatina milletê Kurd, gelê Kurd û bi taybetî yê ku pêşberî û serkêşî û xizmeta milletê Kurd warê organîzasyonê dike helbet siyasî hêz û hereketê wan in. Berwêyekê em dizanin rewşa Kurdistanê rewşeke aloz e, yani bi vê nevê dewrûberê xwe tu ji dijminin. Ji berwêyekê jî bi rizaya dijminan nînê ku Kurd ji hev hez bikin, yekîtiya ku wan hebe, quwetek wan, hêzek wan e berfireh û mezin hebe. Berwêyekê jî her lîsk çêdibin, mixabin. Çarheyê Kurda mecbûr dikin bikevin şerê li hemberî hebe. Aynı wextî jî belê bi Kurd aql selîm bifikirin wî warî de ku şer nebe ji ber ku şer rastî milletê Kurd stixwar dike, bêhêvî dike, bêçare dike. Ji ber ku derfetê me yê ku em bikanibin li derî çi hêzê heyî xwe biparêzin tune. Milletê Kurd banga xwe heyî, ne tenê banga me hunermendayî dibe ku em dengê wî milletî ku em ban dikin dibêjin şer na, şerê hele navxweyî yan bêjin birakujî wek cenabê Kek Mesûd hergava soza dayî bi rastî jî heta vê gavê jî nebûye, sebra xwe jî gelekê, vê sebrê her dewam bike, da ku çi dibe bila bibe. Hêlek dikarin rast bi, hêlek nerast bi, hêlek biheq bi, hêlek neheq bi jî, belem şerek bibe, her duya jî neheq derdixe. Berwêkê ev nebe, em jî banga me jî ev wek hunermendê Kurd ji hemû layên Kurdistanê em dibêjin dostî, birastî, aştî û dest bidin hev milletê me wisa dixwaze, banga me banga milletê me ye. Baş. Beser Xan, îro ve serdana çend aliyan kiriye? Berî her tiştê spasiyetê dikim û spasiya Rûdaw TV dikim. Biriya weşana wê zindî, silav û rêzê me ji bo hemû temaşevanên Rûdaw TV. Me îro serdanê Wezaretê Pêşmerge kiriye û hemû kanalên heya destê me hat kanalên Kurdî hewlerê, Kurdistan TV, Kurdistan 24 û yek NRT û Rûdaw TV. Baş. Hûn çipan dixwazin medya jî bihête di nav de. Ji ber ku zimanê medya gelekî zimanekî girîng e ji bo civaka gelê Kurd. Ji ber ku zimanê medya dikarî civak çi dibêjin yani warê pozîtîv berhev bîne. Berhev bîne dikarî warê negatîv jî rolekî xirab bilêze. Daxwazê û hêviyê me ev e, tikayê me hev e ku hemû kanalên me yên Kurdî îro ji bo berjewendiya gelê Kurd, yekîtiya Kurd, Kurdistan bi zimanekî xweş, bi zimanekî yekîtî xizmetê gelê xwe bike. Baş. Tikaye ew. Baş e. Diyar, îro hûn çûne Wezareta Pêşmergeyê. Çi ji we re gotin? Berê ku ew ji me re bêjin, me ji wan re got. We çi ji wan re got? Berê her tiştî temaşevanan bi hurmetekî mezin silav dikin. Me ji wan re got ku yani welatê me rewşa wî rewşa rojalata navîn re nekut kiriye. Rojalata navîn aloziyekî mezin e ber vi dawî diçe. Divê ber vî dawî yani di destpêka vê sed sala 21 da Kurd şansekî xwe çêbûne. İhtimal hey û sedî sed jî Kurd bibin xwedî statû. Devletên ku Kurdistan dagir kirine serî de ji dewleta Tirk ji vê hebûn yani ji statûya Kurdan ditirse
برکو حبونا خو سر تونا بونا کردان آوا کریه راستی جه اگر کنه که کردال سر هیویج لی چوله عربا جه هوی او به ساروخان مداله دکه دبی او خطر جه بو بشارو جامن نهال کردستانی دخوازن کردستانی جه تبله هف بکن ام خونا دولتا ترک آی عثمانی آی میساقی ملی هم دزانن جبو کوی خونا خوا بکه پیک بینه جبو سالا 23 هندک حاجت خورد دیتنه işte PKK dike mane gerilayın azadi dike bahane edibejyon sinore xwa naparizin tiştê wisa dixwaze Kurdistanê dagir bike minak yani sî meqarên dewleta Tirk de virdaye ciyekî din tune yani mesela Trakya'yê an jî di nîviyekê Tirkiye'de ew qas meqarên bi çek û bi sîlah tunin ama di Kurdistan heftêne هفته بنره ای ترکیه دا وقت ساتونن با همی هزه خواه برکو پیشاروجی پلانی بیان نها دخوازه کردا بری هفته دخوازه امبیجن آلوزیا درخه برکو سیستما اردوغان دولتا ترک راستی دمه که او ساده دچه بر و هلوشاندنه دچه لچیروکه که سرکفتنه دیگر نها مجی پیشمرگه قهرمان را مگوت و دماغ به گریلا را کرکوکی به و ملیخ دا هفله دیجی دجمنه کرد و شرکر ول کوبانی به هفرا ول دیجی داعش شرکر باور بکه دایکین کردستانی گلی از بخواجی و عشقان را استر چاوه مراد نهاج خطریه کی مزن ہے دایکین کردستانی زاروکین کردستانی دایکین پیشمرگه دایکین گریلا اوانا دترسن هنرمندی دترسن مخابن خطریه که راستی هم دترسن مخابن ام شرم دکن که بحثا شر خواکوژی براکوژی بکن لی اما حقیقت که راستی ما گوت پیشمرگان را مگو ام و سپاس دکن حتی نه تشتک نبیه و که ماموسته شوان گوت ام دخوازن او آرامی او هست نتوی بردام ببه برکو پیشمرگه نه تنی پیشمرگه باکوره باشوره باور بکن گلی باکور جی اوقاس پیشمرگه هست دکن روجاواجی دماکو واناجی yani berxwade gerilaj ne tenî gerilay bakur e gerilaj doza Kurdistanê dike em naxwazin çi dibe bila bibe gerila û pêşmerge bên hember hev dayîkên Kurdistanê hemî ê çar parça hunermend herkes vê tiştê naxwaze ama em ditirsin lê me xwast hêvî kir me got hêviyê me ew e ku ev aramî hîm çi dibe bila çi provokasyon çê dibin em ne pisporê şerin ku em bêjin ya falan kes dur falan kes dur Mamoste şivan bas kir Rezdar Mesut Barzani dema ku go hatta sağım şerê birakujî çênabe ew wek manifestoya ki aşîtî em qebûl dikin dema ka ev gotin go gerî li aynî ciyê bû îro jî li aynî ciyê yani em dizanin ki devleta Tirk dixwaze em bi hevra şer bikin em hêvîdarin gelê me jî hunermendê me jî pêşmergeyê me jî gerîlayên me jî bi histekî netewî erkeğe pek binin emevi demi sabır bakın ev dem heneki din derbaz ve devleta Türk adagirker tek tüçe gelek spas az ved gerim cemte az zanım iş hamu kurdana le dbaku kak Hasan jme hamuyan zerater şehra zabat şerre ve dawiye daye çet baş ber kul nafçeyn havaya kak Hasan المنطقه هوايه بالذات از بحث كم النافشه كاستوارا افشارا çet ba تو وکه الدسپیکی وکه هنرمندکی کرد ناسکری و دوام جی وکه کردکی باشور کل نافچهات افشارات چید با چند تاثیر هیا؟ هلبت جسری دا صلاة و رئیس با همی بینارت هجا تأثیر وی باندورا وی شری سر گلی کرد همی هر سر دست کفتیت گلی کرد هنه اسوک هستک یعنی هستک وک کسک رأی ما وقت بجم کسین کی جام پارتی بان کی رخصتم به چه تشت هبک و بر پرسیاریا داگیر کرنه کی به آنیا عالیه کی به آن نه آرامی به دویت حسبی بس بر پرسیاریتی بکن دویت خطه کی استراتژی هبتی باش وقتا گلک پیامت خودم بج مساعده کرنا بکن مساعده کرن چه وقتی که ام خو همی گفت بجن 4 بشد کردستان ام کرینه 4 پارچه ولاته که 4 پارچه بس وقتی بشک آزاد بو ام دبیجیم پیام ما وک استرامبیش وک وان رفاه هنرمند همیا بو همی لاینت سیاسیه همی
لا يعني ديت الاشكريه ام تخازين او كو بدلوجان بالصالام بهزاران يعني بالصدان صاله اف باشي كردستان دفي ام وك تشافي خو وك دلي خو ام ببارزين براستي فيجا مثلا الفيري مثلا ابرو ما هندك تشتكرن تشتكي قالك ديروكي بو قالك تاريخي بو ما سردانا ما اف هنرمندت بيك بهرك باشكي كردستاني هستا خو ام بار و بكين بو وزارتا پیشمرگه وزارتا پیشمرگه بری ام نشال بین کفره کی کسی که بین کو بجن اوا فرمانداره کی ما نو که ما وزارتا که هی رونیا چاوه من همی پارلمانک ما هی حکمتک ما هی خوشیه که ام هنرمند زیادتر ام گلک زیتر و زیادتر هست بوی نازکیت کین بوی هستید کین وقت ام بریندار دبین باندورا وی شری لسر همی گل کردستان هیه طيبتي سر دفرد مبخو اس اكش خلكي گوندي مكو انها فالا بوي بيسي شو سبب بس دفت هندك تشت هبن تيجهشت نكبت يعني دفت بري كو داگير كرك بيت برا بشت براي فرم ورفيجي دا او داگير كرنه اس خو بهزرت كم يعني زيادتر بياما من اويا و بياما ما بگشتي گلوان ماموستا شوان ماموستا مازنمه ديساوا ام دنگ گلک هنرمندانین و پیاما گلک هنرمندال گلمه بو چاکسازی و باشی و مساعده کرنا ایک لیبورینا ایک و بطایبتی جی اف نقطه دوی که سردانا جهت میدیا و تلویزیونت کرده کانالت کرده مکری زیاده تر بویه يعني ام هندا جاد بين ديليماتش و ام نهاتي مثلا فيري نهاس نهاتي ما فيري بيجم اف تلفزيونه مثلا حاشا ونا حقيقه كل في ملاتيت كان آنم چونه وزارت ام پیشی هندکا توان بارد کنی دینه آنی نوصایه ام هاتیم بگشتی یعنی بانگا ما بو همی هیا بانگا وازیا ما بو همی لانت کردستان هیا اگر کو اف بشی کردستان آزاد هم همی پیگ و همی رخصنت کردا پیگ و ام چاوه خوب دینه و ام استراتیجیه که بزانین ام مساعدای که تو بکین اوه وکی لهندکه وک لاندکه وک تنیرکا گرمه بو همی کسین كردو كردستان باش سپاس بوده فرميز خان زور جار الان اوي كورزش و هنري كا زور جار سياست ناتواني بيكات بلام اوي هنرمند امرو بريارتان داوا بشنا لا رنگا زانم لاني كي فرميه حكوميه وزاره بيشمرگه ميديا اما بزانم چي واي كدو لاوي هنرمند كاوا بترسن ك التانوي لقال همو لايك قصب كان سرتها بياني كما سرداني وزارتي بيشمرگه مان کرد یکم شد که من کتم آبو دزاین بوچی فرمسکا بوچی او کات کم مدنیاتم شرینی خوی بولا مهابات دو حزبی روشالات خریکو بیکو بشر دهاتن نیو مهابات اصلا ندتوانی به وبچی او زای کی زور ناخوش بو جال بر و دای کی منی نفرمسک امن پیم خوش نیه او زارو که من دالانی که دوای من دنیویان فرمسک به براسی او خوش نیه امن لایان خلکی روشالات و ناتم قسم کم لایان چهار پارچه کردستان و آتم اوی همانه سال لباشوی کمان کرده تو براس هز نکن لدست بدین یعنی تو چاپ که لو کات کم بدنیاتم تا استا چند شتیوادی سام پیش هات تو بس یعنی استا براستی کرد پیوستی به حالوستی که زور جواسر لو شری براکوجیه یعنی او کلمه براکوجی با تابه حالوستی مال بان چهاره چیه که تو حالوستی که تازه تر اما وكونر من دکی به لایانه هاتون تکاده کن به همو مدیا کند که یعنی زور از سمین لقصه کردن و حوالی که بلای دکینان سبارت به یکتر لزانی رولی مدیا لیسه زور گرینگا او حوالی که بلای دکات او تویجی که سر کانال دکتره تنها مدمنه اوی بلاین کاوله دکن رجاوله دکن و کانالی رودا و کانالی انارتی و کانالی که 24 او دنگی ملتکن دنگی خودتانین بودتانیه سبارت بوشتانی که هیا بدرج یک ترسب کن براستی او اما تانی او رفقت بخاطری هاتوینه ایران اتکاده که اینکه لدهاتو دا بتوانی حواله کن درج یک تر بلاونه کینه باش سپاس ما مصاشفان هرتش دعالية نها وسردانا هناك آليان كريه بونمونا سردانا آلية دن آلية بككي آلية جريلايان وبلانهم بكن هلبت لفر ام وك هنرمند يعني
ئاسشتی دۆستی چەیڕندی برایەتی چ تشتێ دوارێ ئاشتیانە دەدکانە بمەشە ئەم وسا دمەشن بێهێل ینی ئەم سپاسیا وەژی دکن سپاسیا ڕوودا و تێوێ و هەموو خەباتکاران کو ئەف دەرفەت دانە بڕاستی هەموو ئەوێ کورد ڕاگەهاندنێ کورد گەرەک ڕۆڵێکی ئەرینی پۆزیتیف بلیزن نە ڕۆڵێکی نەگاتیف بەرکو دژمن زاتی ناوا ملەتێ کوردی پەنجەیە خۆ حتا دەستێ وانوەرە وێ بخوازە هەر دژمناتی بلندتر ببێ جار هەیە دەبێژم مەجبور دکە بەروێ یەژی چیژی دەستێ مەوەرە ئەv هەواڵێن هونەرمەندێن مە بڕاستی و خوددان ئاسمونێکی بەرفرەهێ خوددان تەجروبەنە خزمەتەوە گەلێکی بوویە دلێ هەر کەسی دێش و لە دنیاە هین گەلێک ڕەوشەمبیر هونەرمەند پێگەیشتی خەلکێ کورد بن ئەوەکە باندۆرێکە نەخۆشی و نەڕەحەتی و بێهێویە دەیە مە دەبێ دەنگێمە پۆزیتیف دەنگێمە وەکە دەنگێ وان وەک بدڵخوازی و دڵسۆزی و دڵبینی بگی هێوان و ئەم خزمەتا مە هەنێکی بێتە نرخاندن لێ خودی دەرکەتن تاکو دەنگێ مە زێدە هەرێ دەنگی خۆ بڕیامە دیایەت گەهێنیان زێدە هەرە ئەم خەبات بێتە نرخاندن ڕاستی ئەم پارێکی ژمەلەتێ خۆنە هون زانە سترانێ من بلە سەدی پێنجێوی سەر باشوورێ چما سەبەب چ بوو هەموو پارێ کوردستانی دکەت بوو ڕەوشێکە پاسیف ئەv باشوور دەما شێخ عەبدولسەلام بەرزانیە نەمردە حتا بێ ڕۆژێ هەردە حرەکەتێکێ دەبوو تڕایمە سەر پێشمەرگەی سەر حەلەبچەی سەر ئەنفاڵایی سەر ئەوی ئەv پارێ وڵاتێمەی شەرتێ خۆ دکانینێکی جودا بێ مرۆ وانژی دکە بالاخۆ یانی سیاسا ور دکانە وەک سیاسیا باکوور و هێلێ دەهێرن بەلەم پارێکش وڵاتێمەیە بۆ مە فەرقیەت قەت جوداتی نینێ ناوا پارە و ئەوادە لە کو دەبەرێ خزمەت پێویست ببە ئەم لە وێرێنێ و ئەف دەستکەفتن وێگاوێهەیە مەناوێ قەت سرارێکێ ببینێ ئەم کورد هەموو وەکە چاوێ خۆ بپارێزن جەنابێ کەک مەسعود چ بێژەم ویا بکەن بەکل لە ناو مە تەنیا ئەو مایە هەموو ڕێبەرێ کورد نەمانە هەنێک زیندانە هەنێک شەهید بوون هەنێک مرنە تەنیا ئەو لە هۆڵێ هەیە ئێ ئەمبوژی بێشین و بێچارە بکرم کوردێ کودارموچ gelek spas بەسەرخان باژارên کوردستانê هەر چار پارچەیان gelek تووشی ڤالابوونێ و چۆلکردنێ بوونە ینی دەرسمێکی جوانە دووک ژیاری داوی ینی هون زانە بە چەند ساڵە ڤالانەش بەر شەڕ پەیامە وە چییە؟ هون دخوازن چش خەلکی ڕە ببێژن چش ئالیەن سیاسی ڕە ببێژن و پلان هەیە و ئالیەن سیاسیژی ببیننش بلی ئالیە فەرمیە حکومی خوشکە دەلا ئەم هاتنێ برا بڕاستیژی ئەم دخوازن گەلی مەمە باشفام بکە ئەم ئینسیاتیفێکی سیڤیلن و هەستی گەلن هەستی وی گەلن بڕاستیژ گاواکە ئەو ڕەوشێ ئاوەرتە چێ بوو سەرەکەی یان ئەو چ دەبێژێت داخواز ژمە ما ئەو ئینسیاتیف بخوا دانیە ئەم هاتنە برا ینی هەوا بخۆ بڕیاردان بەێ ینی ئەرێ ئەو نە لە لایە کێسێ ئەم سەر خواهاتنە ئەم بە ئینسیاتیفە خواهاتنە ji بۆ ئەم دلێ گەلی خۆنە ئەم هەستی گەلی خۆنە ڕازمە گەلی مە بڕاستی دووی واریدە ئەو کێدامە ئەو داخوازی مە باش فام بکە شەش فام نەکە ئەو یەک بله از بخواهی یکشی زاروکی آخا بریندارم که بری درسیم یعنی جنوسایتی که جیان بویه نه 30 سال زیده تره که از بخواهی زاروکتی من جوانتی من حیا ایرو دکاری هنر ده از وان ایشو کلمه بسترانی خودتیم زمان tabii ki em haz dikin ku gelî me êdî yani bu wî hêşiyarî bu wî zanyarî her çar parçayê Kurdistan ez gavak dibêjim her çar parçayê Kurdistan ew parçayê Kurdistan ji min re hiç nexweş e ji ber ku dilê min de mêjiyê min de fikrê min de welatê min yek e Kurdistan yek e hiç ez naxwazim ku gundekî Kurdistan vala be yan jî were valakirin yan jî were
ستاندن gelek spas. يعني زحمتي بيجي بێگومان. او كده همو هنرمنجي اماموس سرده يمو همويا جي هيا ايرو براستي لوريني دايكا بو ايشي دلي دايكا بو ايرو شنو جي ام همو هنرمنج نخوازن او دوباره به بێگومان gelek spas. هیچ يعني gelek spas. aliyendin yeni siyasi kak diyar ve plana hum bibinin? ام دما هاتن وەک مەگووە مە ئینسیاتیفا هونەرمەند ئەم مە بخوا بڕیاردە لێ ئەم بێژن عالی دن ئێکون دەبێژن عالی پێکێکی پارتیە ما بس من يعني عندما اكون آلية بينن gerek aliyedin jim bibinin ما بس من مە گۆری دەرفەتên vê demê ئەم نکانم بچن ji ber rewşê alozî lê me teknolojî pêşketiye me alî evkê da danûstandinê çêkiriye danûstandinê çêkir em bêjin qarargeha fermandarê gerîlar jî me danûstandinekî piçûk bi sîstemekî çêkir ewana jî weke pêşmerge çawa difikirin ewana jî dibin em naxwazin birayê xwe re şer bikin em di nava şerekî pir dijwar de ne dewleta ê NATOyê ê duhemîn bi hemû teknîkê xwe li hember gerîla şer dike gazê kîmyasal pêk tîne lê gerîla eva bû du meha û nîv li zapê li avaşînê li ber xwe dide dibe ku pirsgirêkên piçûk hebin dibê em dikarin bi hevra rûnin dûra bi birayê xwe re em çareser bikin eva yek a dudiya jî me medya kurdî re jî mesela Sterk TV û medya xeber jî em îro tevlê bûn me Sterk TV jî em tevlê bûn zindî me ewna rex nekirin me got dibe ku wan saziyê partîkê bin ama gerekî zimanê xwe ûstibê xwe madem em yekitî dixwazin kesên ku yekitî dixwazin ê ku ji xwana wana bi heq êdinan neheq nabîne heqî dibe medya kîjan Sterk dibe Rûdaw dibe giring e meriv heqîqetê berava jî neke heqîqetê binêre bîbîne yani gerîla jî pêşmerge jî me silavê wan ji bi hevra bir û hemî jî naxwazin dibe em şerê biratî naxwazin ber ku di nava şerekî pir dijwar de ne eger hindikî sebir bikin meriv dikane di aramî da li hev bike kîjan herêmê li ku bisekînî gavadin min got gerîla 25 sala li wir e tiştek nehatiye guhartin hîn jî li wir e ama hindik dijminê me mesela dewleta Iraqê dibe bibore dibe ez ê sînorê xwe diparêzim bi hindik hewildanan sînorê herî mezin hewayê çima sînorê xwe hewayê naparêzî mesela yani tê wira diparêzî bila sînorê xwe hewayê biparêzî belkî gerîla jî gorî wî helwestekî nîşan gelek spas kak Hesen we plana hîn ev ê destpêşxeriyê insiyatîvê berfirehtir bikin berdewam bikin helbet ev nêzîkî salek salonî ve بۆ نێزیکبوونا gelek Kurd xwe ji bo nêzîkbûna neêşandina êk ya partiyên Kurda rexsnet Kurda me hinde konser jî kirin bi rastî bi ser esasekê yê pozitif yê baş ser esasekê baş û bi mebesteka hosa me kir helbet mesela sibahî konferanseke panêleke gelek mezin heye hemû dawet kirîne hemî hunermend dawet kirîne bêlayen û bêcidabûn herek raya dilê xwe bêjît herek dîtina xwe bêjît belê yanî melbere pêşa rojê da gelek berfir hebe bes tiştekî li verê ner ser hesabê an mesela wisa em hemî hatîne vê daxwaziyê ev salek du sale ne ji bo layekî nebû layenekî em wekî serbixwekî hunermend ji ber ku hunermend belkî em ê tem vê rişte herek rengeke herek hizreke herek fikreke best aliyekî da wextê digihne nuqtekê min hestê xwe hene berhemberî her televizyonekî bêjim her partiyekî bêjim lê esasî ew e ev dîtina me û ev kombûnê me û ew nêzîkbûna hunermenda û ev rêniştê te kakilka meselê ew e ev beşa Kurdistanê bête parastin mebest ew e û divêt em hemî berî niha jî we îşaret pindê kir bangeweziya me em daîmî dinya biçûk bûye em gazî hemî partiyê Kurda dikeyin ku eger aliyek xwesojdar bibînît ku bizanin xeletiyeka heyî divêt ew şaşîneyê te kirin birakujînê te kirin nêzîkbûnek hebît miseedayê dî bikenî ku beşekê Kurdistanê azad bûî vê harî kar bin berî ku xerab kirin bît harî kar bibin gelek spas Firmes Xan em hevpeyvîne em dîbête biçûke ve ba qisekanek kotayî pê bênim
بله وقت ما دقیق مایه از دخوازم گل فرمز خانه بدایی بکم فرمز خان مدوید بزانم بم هولا بردوامانه کی تر دبینن چیه کن زیاتر اوی هنرمند اما پیش کرونای حالمتک من دست بکر دگل چند هنرمند که حسن بو بسر خان بو بله فیلمک من چه کرد هر هنرمند دیسان لچار پاچه هات بون لسر کردستان بو جا ام جارش دیسان هر بام بس یک بونو هات و اینا به هیوام که او حرکت هنریه ببیت بوی آشتی و چاکبونی کردستانی گورا تو چون هسته که لانی برانبر چون والله مداته نفسك چونه اما قصي خالق دكين براسي تصور دكم او نبيرو كي ايمي هنرمندا او بيرو كي همو خالقه براسي دزاني جا من تصور دكم لداعاتو مع كردستاني كي ازادي گورا مانده ام زرو ناكوين مسبارت بو موضوعي لاني برانبر كأچم بولان قصي على قالك نفسك چونه والله لباري كانالي يا ما بس لاني كي سياسي به يعني كاملا اور زور باش بو اور زور دل خوش بو مشتي که امن اور بينيم اساس دكم بقولي كتني شتكي جوان دقومل دهات و جالكس فاس زور سپاس بهوا همو هنرمند ناسکرین مزنن کردن همو یانجی برهم هنر سر برهم نتوینه برهم اجتماعینه برهم جبوی کردستانه پیاموانجی و گهله بو پیام خود گه نمو آلین سیاسی همو حزج کریان دنگ خو کارن خو براکوجی جاره کردن چه نبا شر جاره کردن چه نبا هنرمندن مزن ی ناسکری شوان پرور بسر شاهین دیار درسم حسن شریف و فرمس که رو مهوان میندی بیتی بون جالك سپاس بهوا سركفتي بند كارن خدا قد يا بس فرمو ها ورسر مكرمه نها ما سالا بار دست بكر يكيتيا هنرمندا چيكر بله بقول رنگينيا كردستان هر لايده كرمان سوران زازا لوران وردويده يعني كردستان رنگينيا هنرجي هي اگه هنرمند كرد بگي هب يكيتيا كدتوي وصا روجي وصار بيوست به وبدون بستي نجي ملت كرد نجي هبدو به بروي كي بلا يمل بشكريا في تشتي فكرنا قال لك بيوست قال لك سباس اول نكش بو هنرمند اني خو قزنج كده كنا باش بوي رنگينيا كردستان جي هر علي ده بيت ناس كرن نزي هب قال لك سباس يا ودك خربين مالا قال لك سباس قال لك سباس